ole hey zanina kan maloka in thantur VC in thantura candidate te Kawmna hun kan han nei dona chunga chuan hei zanina bul kan han tran dona pu Lalhmingthanga ZPM candidate kan han kom dona hei zanina kan ti tur hi zona sang sang kanin zot ve anga amaro chu party manifesto lamle khatiang ang lampang kha han thlur vak po kan tum chuang lova tin kanin zo tura po hian a omzia chuan mimalin ngai dan kan naya VC candidate ni ta ka chuan an ngai dan te tha an tiang te kha kanan in zot ve nga kanan in ko mai don ani a engemaw lutuk zonga ani pon chuti khati chuan a tialom tia thin nuwa in beinan le engemaw ang zong kha kan tum mani lova khotlang kai hruai tum dan te timua kania VC chuwangin mimal chuan ti thei tam tak a om thin lovani chu kan hriat ka du'a chuwangin khami konga po khan nasataka in beinan tele engemaw ang chi kha thil kan ti turani lova ngai dan nei rilru nei khotlang thatna le thatlo na tu te pon kan hria chung ang chu tha kan ti dan le an ngai dan kha hriat kan du chu ani mai ani ti kha kan soi masadu ani chu puming te masain hun tha min pe kalom hle mai ti kha kan soi masadu ani ti chuan hei kanan ti chho deuh bor mai anga hei VC candidate te hi ma tangin iril ruwa te po lo om to thin mai theya ma se candidate tura official apuan in ni khan enge nang ma tho dan danglam deuh te om ve em nia abul de watang han soi tai la nia hei khotlang chu kan thei ang tok chon kan ngai tu na te kan zan mut muna te ni tin kan khosak na te po kan thei ang tok chuanin kan ril ru hian angai tu thina chu ti role ro chuanin khotlang hruaina na em hi chu kan ril ru hianin atin zone ngai em lova amero chu khotlang a that na tur te heti zok hian ni se heti zok hian kal thei se ti ang te ngai tu na teril ru hi zona thleng ve fowani chu ta chuanin kum sang ni som ni panga village council election candidate tura puan kani kha makati khop me ke ni kar amero chu khami khanin kar keima chuanin mi abar khai ang reng khop maya zan po kha an puan zan phe ka chon kamu meu lo ani ani ve du ngotam kan zung jing duk mai khitle tur khi lau de wina khitle turin tram ut ang deuh khan om du don hle ni wo ho ti chuan zot chho deuh bor mai la hei VC a lo tling ta la thil soi thei ngai tu na seng thei khotlang in enkol na konga ngai tu na seng thei din huna lo ding ta la hei khochung in kalpo na te hi sang hi kan mamo khop maya chung anga te chuan engemaw chen siaman ni to boka entirnan hei step tiang chi te le kongpui in kalpo na tur tam lutuk lo ang chi te le heting ang konga hian eng tiam malak nge tha i riat ve ni hei hi kho haina kan mamo ber me ania kho haya hianin achim le a mar zong te a chhak le thlang zong te hianin mimal ram te hi ani deuh fura tin kan kong om dana hianin khochung kong hi a kham phei zong na kala i veng bil anga po hianin veng tin mai hi han ngai tu in kalpo na kong chung le kong hnuai te kan nei thalo em maya heng hi a vei om khop maya kho hai no te veng lai te a veng bil sei lovin in kalpo na hi kan mo ani chung anga chuanin VC a hian thlan tlin lo ni ve thei irang chuanin ni za in hlo na te po hi dai zai zok le tha zok man thei dan kong hi a omin ka hria lang tlang taka kan ti chon thil hi ati thei donin kan hria tin mi mal ang le
a party ang po hian ru man na thui tak kan nei in kal po na konga hi siam thei lai pick up te han kal thei mai ang tur chi ang hi chu ru man thei lai tam tak hi omin kan hria chu i kan du dan le a kan rim te po aniang chu tiang chu MLA fund te hei material component kan ti ang chi te chu ti anga ti thei dan kong te tin a village council ang po kan sarkar i ruling sarkar thachak na manga hianin UDNPA i lampang atang te po hianin nu lu thei nge kanin base chu tiang tur po chuanin thantlin kan ni chuanin kan beyang awanga le lomve a tha le mai soitong khan mimal ngai dana ne tha an ti dana ne kan soinon le du chuwangin khatiang ang kha enge mo zonga iloin lak pui lo ram tur le khotlang an veina an thanem ngai na kha in siat pui tur kha kan du ber aniti kha kan soinon le du tinatira kalo soi chi lova soi thui ngai kanin zo na po hian tlema han soi hon shet ngai te chu thilom thayani amaro chu zo na hi thui lo thayang bera chan in ti ram kan tum do na ni ti kha kan soinon le du ni chu kan zo na in chan dan te le kan zo na in pek te po keima lama tang chuan soi jaw view le khati han tui ni view kha kati don lo ti kha kan soinon le kan soi le du bok ni chu ti chuan zo na dot le kal le ila hei khotlang in enge mot chena ni ja in hlo na te hi kan that pui view thina chung tin te po hian ni ja in hlo na sem ani don thi chuan kan lom view zela heng te hi khotlanga na tho nan eng tin nge tun aya thazokin emo chutiang ang tur chon khotlang ta na hian eng tin nge kalpui ni se thai ti dan le ni za in hlo na hi i village council china chuanin i sarkar lawi pui tanga kan sum donna ania i mir thei nuai hnung jok te ta na duan le siam ani ange hianin hei hi langtlang taka kalpui ania sum hi langtlang taka kalpui ani na turang taka man hi chuanin alo dai zai viavin kan hria i chuwang chuanin i tuna kan kalpui to dan anga po hianin mi pui te po hianin du khop lo kan nei china kan neya apoi mo ber kati chu mi pui sum ani na anga mi pui na i kan sum man na hriat hi kan phua i chu ti ang tura ma kan lak chuanin sum hi dai zai takin langtlang takin kan tianga ko chung development atante i hian nasa takin i kongro asu thei donin ka hria awa thave ani le tun lai khovela chuan changkan na kan viawa faina konga te rampum thu pon khotina in elna kalvut vut to thina chutianga nga chuan abik takin khotlanga khochhung in ti teang chutianga nga chuan faina chungchanga hian engtia malak hinge tha ai hriat le faina hi apoi mo khop meya ni ma kan son chho ve beka faina konga te po ke ngei po hi khochhunga hian khopuma hianin sanitation secretary te po han ka tang ve de uzok zok to tiang lampanga hianin i apoi mo ber kati chu hei hi i khochhung mi pui hrim hi kan tran rual apoi mo khop main ka hri i faina konga dan te po kan siam mala tur te po kan in siam thina tin chu tianga chon mi puin thu kan o yanga ya tin thu oi thei tur pon i heta a hruai tu i amala tu village council ani amo sanitation committee big police mi pui te hian thu kan oi theina tur chuan i heta a rural call hian declarein taka i faina kong chaw lowa po asum le pa ya po mirin tlak le i mirin ngam thei tura kan khosak hi chuanin i faina konga dan kan siam te po hi mi puin an zom thavia win kan ringa i heta dan zom na le dan siam tu hi i an poimo khop main kan mi pui le a in kara hianin engamo in rin ton na a oma chu ta chuanin thu oi na te po yomin ka hria
tin kan soi thui deuh hle kanga fai na konga hianin i mi pui le a committee te in kara po hianin seitur tam tak a thein kan ria chu point pakhata chuanin fai kan du'a danan siama chu ta chuanin mi pui ten kan mo phurna pakhat chu dan kan zom photangai tin kan dan siam tu ten kan lek ko ngam po angaya action la ka tulpon action la ka tin in ngen non tulpon in ngen non ngam kha apoi mo in ka ria le ava thathin ve alom ome adot le chuan zirna chungchang a hian e tun aya ma kan lo son theinan engtiam malak nge thai ti kha ani a ti chuan chuta soi zom turatan chuan higher upgrade te hi engtia kan pui chi nge niang engtia ma lak nge thai ti kha an zo na ni le te se nie zirna hi i apoi mo khop maya hei hi chu kan zirtir tu kan nei mek te hi i an thatok in ka ria tin in dai lo deuh te po an oma heng te po hi an in dai lo na ang hi chu phuruk thei tura ma han lak te po hi tha ka ti khop maya eng po ni se than tlin lo ni ta ila ki ma mi mal ngai dana hi chuanin i school education lampanga thok tu zong zong nen hian in po tlang taka kan har sat na le i kan mamo te heti zokian ni se ti te in dom kan ton theina tur anga i kho hai zirna in ma son theina turin abul hrum tak i kan zirtir tu te ne na tho ho na thatak le na malak hi i tha ka ti khop maya i chuti ang tur po chuanin ZPM hi ZPM VC apian hi chuanin kan ti te po ka ring va thave chuan higher upgrade chungchang hi ni e i hei hi apoi mo khop maya tuna hianin ni za in hlo na i kaneng lo manga kan ti mai hi ania hotlang in nu le paten lung rual takin ui lovin ei hi kan tho kho mania i chu tiang chuanin heti hei le chen hi zirtir tu thatak tak ten an en kola result te po atha thina hei hi mi pui ten kan chan vo ni za in hlo na hi a ei hek thui to khop main ka ri a hei hi thei to pa sarkar thachak na manga han nor zer hi chu ke ka du dan le tha ka ti dan ani van tha em alom ome ti chon zona dot le kan kal le nga langa kho hai dil le tlang te khi nasa zo ka tourist lamina an tlo thei tura malak khi a i tom khop maya le zu lana king khi enge ril ru lo put mang ni e hei hi village council level hianin ti thei tam tak hi om ve in ka ria i mi chi sang chuan du dan sang kan lenga keima mimal a point village council i level atang po hian ti thei tam takin omin ka ria kan tlang khi asan wang ringo ta nuam ani lova phul i nuam tak me ya oma wanga nuam khi nia an phul khi ni turanga ni to lo hle in ka ria khimi a phul i a zau te a en kola khi village council atang hianin ti theinin ka ria i ni za in lo na mo tin NGO te ne na i tho ho na that tak le tak nuaya chuanin khotlang mi pui po hianin a thon pon i tha seng pon lo nei lo pon ma ni sum seng pon khi tlang khi kan vei tlang veka i tho ho na thatak nuaya chuanin chu tial te ne na tang ko po chuanin ti thei tam tak i a omin kan hri a chu kan NGO te pon an veya por sang in mi mal ang te pon a vei tak tha lo seng na sa tak to te pon i chu tiang te ne na tang khom chuanin village council te nen ti thei dan omin kan hri a tin kan soi i tel du ram chu tu na hian project lian tak mai i kan bial tu MLA
i ruam man na hnuai a hianin a om chho ni te pon kan hri a DPR te siama central lampang thlenga project lian zo ka kalpui hi antum ni in kan hri a chutiang te po chu thlan tlin te kan lo ni a ZPM a sarkar te chun chutiang te po chu chak zo ka kal theina turin ministry lampanga te po thei top chu kan chuang chu vathak le lom ve tro a thale mai adut le a chuan in fiam na lam hemi sports kan ti a hian tun aya ma kan son theina turatan hian eng tiam mala khinge tha anga irin le ni i sports hi i thalai te nun kong kai hruai tu tak meu ani a hei kan i khotlanga po thalai fel tak volleyball li ani amo thil danga po chuan om tak kan nei to thina tuna po hianin kan sports minister hianin hei ruam manna aron siam a vei em MP thandon po khanin sota indoor kota khanin asoi to kha individual item lampang boxing te wrestling te i khati angchi i lampanga khanin i kalna sathi mizo te i kanti tur ani thu te kha asoya ei tuna po karma salok chowa po i hatilai hola te i boxing te tin tui changram game sa te po hianin i boxing te i wrestling te po i kan sports minister malak na hianin an kalpui chhotan dolin ka hria tui pui rala pon zo chia chutianga po chuan an tel chowa chutia ang kan in fiam mi promote ngai ang te chu kan sarkar kan MLA te le VC te nen minister te kaltlanga thei to pa individual item ani amo a team game ang chi po ni se hetiang lampanga hianin i om zenei zo ka an kal theina tur kong hi chu village ke level tan chon sum le pa ya hanin sponsor vak te chu a thei lawang amero chu i chuti ang ruwa man thei tur chuanin i kan MLA te kan minister te kaltlang hianin i sarkarina i a project i kumsang ni somthum paruka i olympic kan thlen turatan in ruwa man na kaltlang hian thil tam takati theka i karing chu po chu kan minister sports minister po hianin min phurpui via vin karing chu tiang zonga kan ti chuan tin i kan soibel le du chu tuna po hian i table tennis amo wrestling te po ni se football te po hi reilo te po hianin i kan sarkar malak na hianin i hetilaya training amo i training te po hi an nei thei don ni om takania tin table tennis te wrestling te po di khan an on tira khatianga cherotla tuimi an om khachuanin khatianga coach cha chua kha i indu huna ron tro atia chumi bo zui po chuanin huaisen takin i coach anga ni amo i khati ang kha i tlangnel takin huai takin i kanzu ko chuak thei mun le mun training thei tur po hianin atui an oma timi an om chuanin i chuti ang zonga ko chu thei te po chu keima du dan le tha ka ti dan ania ma ro chu soita ang ha keima mi mal du dan ania kina thantin te kan ni chuarin i kan la i soi khom zel dona i khang kha chu khang kha mala chak om na lai chunin ka hria ava thave alo mum don le mai ani le tunaya i le bar zon na lama hian khotlang kho hai khotlang hi engtin nge ma kan lo son thayang le zuala na ti hi engtia kalpui chi nge irin le hei hi ei le bar zon na kong hi kan sarkar pon thupu yatin kho hai apo hian ei le bar zon na kong ngel nget zok kan nei hi apoi mo khop main ka hria i chu i kan thupui ber tur po ania tin kan sarkar po hian kal ron le po hianin i mi puite har sa zok te ei le bar kan in to del theina tur kan lo din chua kan lo kan ve theina tur hi i
a thu pui ania tin kho haya po hei tomato te ti me kania hem te ang konga po hianin a thlan tlin lo ni ve tai la heti ang an har san chi sang sang sukiang turamo kan pui bom theina ang konga chuanin han pui bom ma han la pui sun zom zel hi i tha ka ti khop maya tin sap thei a cholo po hei i lakhui thei te po ching kan om trova i hetiang a te po hianin i malak na tur omin ka ria sap thei ching tu tam tak i kan nei boka i heng te po hianin thir zai te thleng po hianin an lu khop te po hi tu na po hianin an nei lo nin ka ria zam na nei lo te po khi han kal khianen om trewin kan ria hei sum le pai te po tam tak i an hu elu chho me ka heng te po hi association ang chawchun malak te po hi a har theya heng te po hi village council level te ne na han soi khoma i nasa zok le i thazoka malak thei dan hi chu omin kan ria tin i sarkar lampang po hianin i tlem lai deuh khanin DHO tenen te po i so kan soya i sarkar po hianin asap thil alampang te po hi i malak chhole deuh te po hi atum ni te pon kan ria chuti ang zong te po chuanin chuti ang lama nga tuimi te chu i han bar lu zel te po hi i achak om kan tia tin khu toi to zola e zon nangel het tak mai i tai matak tak mai i chung ka eng mo za tan oma pung te po khon har sat na i an nei ve te pon kan ria kong thu a te i ten te po fura te po ni se i kan ti thei chin omani chuanin khatianga khanin than tlin lo ni lang chuanin ngai tu ana chu i kan seng viau tu ra nga yang angai that thlak ke ti chuan ani le kan zona to beratan kho hai hian enge kan tlak chama enge kan mamo ni ai riat a engla ya hian nge kho hai khotlang engkima ni se kan malak na le kan kalphung sim sim hian a engla ya hian nge kan mong pop ni ai riata engtia han no kha chi nge niang engtia malak chi nge niang chulai chuan kan engani kan chak lo na le kan mamo lai ni ai riat kha han soila chuan chumi zowa chuan chumi isoi tang chuan engtin nge siam tha ila engtin nge ma la ila chulai chuan engti kan no kha thai engti lai kha minan soi sak le ta che kho hai hianin ni ama mo han ti chuanin i kan tlak cham lai te mamo ang chi te po tam tak kan nei thein kan ringa i kho hai hianin i kho hai i mangai tu chu kan in te veka kan tlak cham pakata ka riat chu ti tak tak na hi kan tla cham khopin ka ria tin a en kol na konga po i rin om na te po hi kan tla cham dewo mon chu o ti chang hi ka nga khop mai i helaya hi chuan tin a no kha thei dan atan chuanin apoi mo ber chu khuwa chuan village council chu i kho en kol tu i akai hruai tu le ma hruai tu tur tak me mewania chunga chun kan malak na kong sang sanga hianin en ton tla ka tai mak na konga mo rin om na konga mo ti tak tak na mo i chutiang anga ma kan hruai chuanin kho hai mi pui te hi kan tai ma i hruai tu tha anom chuan kan rin om boka tin kho mangai na po kan nein kan ria amero chu i kan hun kal to hruai tu te kha an thalove ka ti na ni lovin amero tho ho na thatak nuaya nen chuanin i khang kan tlak cham te kha no kha theinin ka ria ni hilai hi poimo thin khop mai ti chuan kan zo na in zo te chuti khan kan han du tok don mai anga rei tak thil hi ti thei ani lova candidate hi mi som ni le pakhat lai kan omawangin kanan in kom zel dona zona sang kanin zo chho zel dona midanga po chutiang chuan kan kalpui dona he video he tianga kanan siam na chan po joint platform te nei ani theilawa kum har em thina chuwang chuan mimal tin candidate te na hetiang ngai dan
eng ang ngai dan nge khotlang ta na ril ru lo sen dan ti te e khotlang mi puina kan in siat po hi kan du si a e chuti nga ta na chuan thil tangkai ta kan i don ati in hetiang ro man na kan an siam ani ti kha kan soinun le zok du ani e chuan a top ber ta na nge minute ni thumvel e kan in zo na ba ka khan soibel du enge i vei zong te emo khati ngang chi han soibel zau du te kha inei chuan han soile lok ta che e alom ome nie soibel du han ti chuan in thil tam tak hi soitur min kan ria i hei village council election kan mat chon don ania heng konga hi heta hianin a candidate rang te i kan chowa tun kan khotlang boru ka chuanin candidate te kan in hrepo to na kan thian te kan thian te kan thian te kan u le nau te vek an nia i tiang konga hianin i kho hai candidate rol te po ami mala han in i beya ti hi kan lo khop mai ka ti a lom ka tia i kan in lungrol kan in potlanga kholai han len chu konga te po he kan in fiam kan han dar theya he mo enga mo i ril ru kher mai kha kan pulo tlang ni te pon kan ria eng po ni sela khotlang mi puite i tun huna hian kan ngen du chu hei kan candidate puite mi thatak tak mai i kara ke ni ang du kan han i in zep venia i engma ke ma nia fin na le thiam na tam taka om lo ke nia tha le fel fe kan nia tiang ka chu ti rual ero chuanin khotlang hianin i ZPM hi sarkar na siama sarkar policy le program te a hlotlin theina tura le he khotlang in ma alo son theina turin ZPM official candidate zong te i lo vote factorin khotlang mi puite i kan som tak me chu ni alom ome hun thamin pe ka lo me ke po kan me pu silal ming thanga khotlang mi puiten lo vote vek turin kan som pui ani in lo vote vek don nia